Zdravo, đaci! Kako ste danas? Danas radimo izrične rečenice. Vrlo su jednostavne. One dopunjavaju glagole mišljenja, govorenja, čulnog opažanja i osjećanja. Znači, kad u glavnoj rečenici pronađete glagole koji pripadaju ovim grupama, zavisna rečenica je izrična. Hajde sad da provalimo koji su glagoli u ovim grupama. Glagoli mišljenja. Misliti, razmišljati, smatrati, verovati, znati, razmatrati, pitati se. Mislim da mi je ovo jasno. Glagoli govorenja su glagoli govoriti, reći, kazati, pričati, zahtevati, narediti, predložiti, pitati. Rekli su da im je ovo jasno. Glagoli čulnog opažanja su glagoli videti, čuti, slušati, gledati. Čuli su da dolazi poznati reper u Beograd. Glagoli osjećanja su želeti, voleti, žudeti, nadati se, mrzeti. Mrzim da bubam lekcije. Izrične rečenice najčešće imaju službu objekta. Čuli su da dolazi poznati reper u Beograd. Sad zamenimo izričnu rečenicu da dolazi poznati reper u Beograd jednom rečju. Recimo rečju pesmu. Čuli su pesmu. Koju službu ima reč pesmu? To je objekat. Tako je i izrična rečenica objekat. Izrične rečenice dele se na 3 grupe. Izrične rečenice u užem smislu, voljne rečenice i zavisno upitne. Ove nas zanimaju. Reci mi o čemu misliš. Pitam se da li vam je ovo jasno. One izgledaju kao pitanje, ali nisu pitanje. I eto, to je sve o izričnim rečenicama. Vidimo se u nekom narednom videu. Lajkujte, šerujte, prijavite se na naš kanal. Pozdrav!